Muthenya wa kiumia mbuto ya Azimio One Kenya itongoretio ni Raila Odinga na Kalonzo Musyoka hamwe na atongoria angĩ mahungurĩte kaunti-inĩ ya Kisii makenyitwo ũgeni nĩ gavana Simbarati. Makiarĩria mũingĩ nĩ kwa Odinga atwarithĩtie ndereti ya kũria thirikari ya Kenya Kwanza etige kuingĩrĩra mawĩra marĩa mabatie kurutwo nĩ thirikari cia kaunti. Pesa inatoka juu inakuja hapa chini kulingana na vile mamlaka imepewa huko chini. Kwa mfano mambo ya kujenga manyumba kwa wananchi, affordable housing, ni kitu ambayo imegatuliwa. It's a devolved function. Leta pesa kutoka Nairobi patie Simbarati ajenge na manyumba hapa. Uhoro-inĩ wa mĩario ya gwetha ũiguano, atongoria ya Azimio nĩ mokĩrĩire mũnini wa president makĩmwĩra atige kũnyũrũria mĩhang'o ya gũkinyanĩria mĩario ĩno. Mheshimiwa Gachagua awache kuchafua mazungumzo. Yale ambayo tutazungumza yote tumeelewana, agenda, kila kitu. Kama kuna mawaidha hata kama ni tofauti aweke pale. Na wache kutoa matusi. No manyũrũrĩtie mũbango mwerũ wa marĩhi ma gĩthomo kĩa university makiuga ni wa kũhinyĩrĩria arĩa matehotete. Karo ya chuo kikuu imewekwa kuanzia mwaka huu ni shilingi 1,300. Nani ataweza? Watu wataweza? Watu wataweza? Tunasema tunataka kuona kama watoto wetu wote ambao walifuzu kuingia kwa chuo kikuu wamepewa nafasi ya kupata elimu katika chuo kikuu chetu. Ni morĩtie mũingĩ wa gũkũ Gĩthii gũthiĩ na mbere kwĩhanda thĩinĩ wa ngwatanĩro ya Azimio One Kenya. Ngĩribotera Inooro TV rĩtwa rĩakwa nĩ Wangui wa Mwangi.